Pemerintah Kota Denpasar ngaturang caru pamlepeh jempong asu ring TPA Suung sani kelaksanayang ring pura dalam satru desa adat Pedungan nemonin rahina sanis cara kliwon wuku uye. Upacara inuca puanta pina ke pangupayan eskala untuk ngerastiti mangde usaha nampenin kebakaran TPA Suung sida memarki antar. Renggala inucap talera Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua TPPKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara, miwah pimpinan OPD sani mempaiketan. Prawarta ke upacara jero mangku Ketut Sudiarte Ngawadarang serana caru pamlepeh jagat jempong asu puniki wantah mata tujuan pindah ke pemarisuda utawi anggen ngresikang widangan TPA Suung santukan sekadi sani kauningin sampun galaswe durung nanin ngemargiang upacara pecaruan. Upacara taler mampaiketan sareng kebakaran sani memargi ring TPA Suung. Punika mawinan melarapan upacara puniki kaabdiang sida nyokong optimalisasi proses penanganan kebakaran ring TPA Suung. Lianan punika Jaya Negara Mausang pinaka Kramo Hindu Bali pangupaya niskala kabuatang antuk kemargiang anggen nyokong optimalisasi penanganan musibah TPA Suung. Tios niskala pangupaya tiosan taler kantun kelaksanayang pinih becik sekadi ngwentenin helikopter waterbombing miwah injeksi air dengan metode tandon air. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.